Dobrodošli u prvi video tutorial. Ovaj tutorial je napravljen za powerstudio.forumsmotion.com. U njemu ćemo napraviti signature sličan ovome tu. PSD file ovog signature možete skinuti na našem forumu besplatno. Ok, znači prvo što moramo napraviti je otići pod file new 400x150 i pozadina bijela. Nakon toga pogledamo u original rad šta se zapravo prvo napravilo. Znači maknite sve layere tako da vidite prvi početak stvaranja signature. Kao što vidite, ovo je original slika u većem obliku naravno. Nakon toga su skombinirane još dvije slike različitih veličina istog stoka. Tako da se sve to lijepo komponira u jednu, ajmo reći tako, jedinstvenu sliku. Znači prvo što napravimo je prebacimo samu sliku. Nakon toga, ovo je malo preveliko za sami signature, focal point je prevelik. Stisnite Ctrl+T, nakon toga stisnite ikonicu, jednostavno smanjujete i slika će se proporcionalno smanjivati. Pozicionirate sami focal point na sredinu negdje otprilike. Naravno to ovisi o slici koju koristite. Stisnite Enter. Kao što vidite imamo problem, znači, na ovoj strani sa kaučom, znači tim žutim, i sa ove strane nema slike više. Jel? Sljedeće što napravite je kopirate layer 1 sa Ctrl+I. Još jedan put stisnite Ctrl+T za promjenu, stisnite desni gumb na samoj slici i stisnite Flip Horizontal. Kao što vidite, slika se prebacila na drugu stranu, stisnite jednostavno Enter da se poništi. Nakon toga si otprilike namjestite sliku da izgleda kao da se crte nastavljaju, crte od zida kao da se nastavljaju. Sljedeće što ćete napraviti je uzeti Clone Stamp Tool. Prvo kliknete na mjesto koje želite kopirati, znači Alt, i jednostavno povučite crtu. To napravite nekoliko puta tako da se ukloni focal point sa ove strane. Znači svaki put stisnite Alt i jednostavno potegnete crtu. Ok, znači ovaj dio sam malo ubrzao da vam ne bude predosadan sami tutorial. Znači jednostavno što sam napravio sam pomoću Clone Stamp Toola maknuo linije na ovoj strani i same detalje neke, jel, sa te strane. Sljedeće što ću napraviti je istim načinom maknuti ovaj žuti kauč koji jednostavno neće pasati uz ostatak signature sa istom tehnikom. Znači možemo napraviti Apply Image, znači stisnite zadnji gornji layer, stisnite Ctrl, Shift, Alt i E u isto vrijeme. Kao što vidite dobili ste novi layer. Znači istom metodom Alt, jednostavno povući crte.
Ok, evo malo sam opet ubrzo, kao što vidite više nema kauča, znači prije ovako izgledalo, kasnije ovako. Sada bi mogli još mijenjati, znači da, kao što vidite ova strana je malo svjetlija od ove, znači to bi isto mogli popraviti i to ću zapravo sad i napraviti. Ok, znači kao što vidite sad su obje strane prilično podjednake. Sljedeće što moramo napraviti je znači dobar C4D render. Ja ću u ovom slučaju koristiti ovaj C4D render. Morate paziti da nema pozadine, da on nije C4D FX render, znači da nema crne pozadine na sebi. Ok, sad vam samo preostane nekako složiti da vam sami C4D paše uz signature, to jest uz focal point. Naravno možete isprobavati, miksat kako god želite, samo da vam ispadne dobro, jel? Ok, ovako mi se prilično dobro čini da će ispast, znači izbrisat ću ove sitnice koje zapravo smetaju dosta. Smanjit ću opacity na samom samog C4D-a, kasnije ću ga opet povećati tako da jednostavno ću zoomirati sa zoom toolom, fit on screen. Uzet ću eraser tool, znači gumicu, staviti, paziti da bude hard brush i jednostavno pobrisati linije, to jest C4D render, pobrisat ću dijelove zapravo koji mi smetaju u samom signature. Nakon toga povećate opacity tako da vidite šta ste dobili. Znači ova linija zapravo ni ne izgleda tako dobro. Kao što vidite izgleda dosta umjetno, pa ćemo opet smanjiti opacity. Smanjit ću brush malo i izbrisat ću ovaj mali dio tu, pa ćemo vidjeti kako će sad izgledat. Da, još gore izgleda. Sad ću pratiti tu liniju, znači koja je napravljena od ruke. Pa da vidimo kako se izgleda. Ok, zapravo to ne izgleda tako loše. Znači sad trebam još ovaj dio izbrisati. Zapravo ovu stranu ću izbrisati cijelu ruku, to jest sve što počinje prelaziti preko ruke. Da vidimo kako sad izgleda. Da, ok, znači tako ću ju staviti. Ok, zapravo ovaj tu dio, znači ovaj tu ravan dio mi se previše ne sviđa, pa ćemo njega jednostavno prebrisati. Ne sve, može ostati ovako mali dio. Sljedeće što napravimo je opet ubacimo C4D render. Probamo naći neki nastavak koji će pasati na ovu stranu, nešto slično ovome. Ipak malo ćemo ga zakrenuti. Tako. Ok, znači to bi zapravo bilo to što se tiče C4D rendera. Kao što vidite, sam signature u ovom trenutku baš i nema neki flow, pa ćemo sve ponovo sa C4D-em napraviti. Naravno pokazao sam neke osnovne stvari kako se brišu određene stvari, stvari koje smetaju, zapravo ne